Kalong kajing kemen bat kajing kerku ke bakrawi ke senong umsau nong beri hari boy distrik. Hadin ba usembut menteri rang ba kajela ba prestun tensong. Menta kasngi ulali ban bu monong rim ban siang rong no ke serok senong bashi kilometer. Kum kajing pan kre syo kajing rake kajing dap san pos 6 nega golden jubilee kapasturit. Haus 6 arajar aposan balamang pisaru adu kanai polak. Ha kate kajing bu monong rim ban siang rong ke surok. Lawan masaki de kajing don lang ba meral bon sim MLA kanong po. Ba Balaji Rani MDC kanongpo, ba KK Maya Secretary Jungkatanat PWD, Raja Brahma ADC Riboy, ba Bidi Moknyang, Rang ba Senong Umsau Nongbri, I Pastor ba Termin Basan, Jongka Balang Presbyterian Umsau Nongbri, Lembat Kiwi ki officer ba Kiri Rang ba. Kumbalapan power ba Prestun Tansong, hak tega sengi, bon sedang no syat-syat ya ketika kam, hak ini ki khanyat sengi, bat ban pandap no akapor kababiang, nakamta ka jingbit jingbiang joki pajba, bat kum juru, ketika jing rake Golden Jubilee ka pastoret, ha ketika balang. Ya kene ko por na sung baha ban khot ik bak bet ban pule ya kene kami ban dom ngene por. Namar teng-teng don ki ba ong bayangi ki politician wajusan ya. Don ki ba ong. Namar ki tiang takania. Tereng aku ban ong pi ngam don kam ya wajusan ya jompi. Kabang don kam kolong ngapurong ya kecing rakhi kecing ya denti kejungi ya ke Golden Jubilee. Jong ka pastorit jong. Jong ki nyau tuli ki deki balang ke jong. Bat nagaliang jong sorka. Ngin pen itenat it pen pu pen ping ya kene kesno. Nang bagi patba ki para banget ki banwan hakate kaski. Ha utay usne mo banwan. Kan bit kan biak. Baru kinsa jingken mau pateng na pateng. Dengan laong yo secretary yo CE baju engineer. I line no akan dikata yo banwan. Kenang bangin sedang ya kakam. Ya ka sanction wat kuslain an nampak penyebatai ya kata. Ta mangohong tung no yo kontraktor. I kin sedang no no dumonde. Tila dia ba empat sedang agar pak di pastor biar komsyong bolong kumuhun ben jongas ngobapun sana. Berdip lagi sedang lagi sedang. Ya kakak. Kata ka bang aku akan ong ya pi kilong kemi kilong apa di kursan lah. Ki prapau ayu ngam kan mau bah kadon ka KJCI Union ka bolong hamni. Kong sao nong beri tu sudah mayu baru nong. Ha? Prabusan. Kasin ke benengkong ke bangapoy kata kapoy. Ha kade ke snong. Umsang dong beringa kenau ia kejat nang tiada terai jo mulut. Ia aja kejat ngasa haying jo bapis kenau kapoy. Tak ngam kenal susah no katu haying di chatai ni sadhe ni. Te ngane pro yapi. Ia sa alai kajingju kajing suatuna harta ko bat mentah ngayon i kajing kelajo kena kesinong jumpi ki building ki bahe ki brio ki banang ki pasta ngaradaw mo ngipikas umsaw nong bri kelade kesinong syakit ki tanjong kariboy kabapau nam kabapeni ya sibun ba Kibriu, kiba iyarap len, ya ka distrik, ya ka ri ka cai penriu, ya ka celah macam ni. Man bagi jiwan di program beper hapok ka senong umsaw nombri, kawai ni kimat kibahakmat kade ke surok senong, kabala sniu, kabala jot ratai, kabang thau tu umau cir lah, pengkendu sodai. Tegadi hiting sisa ke surok kelas new, je
kalong kesni ke jing kemen ba menta kesni niyo ban wan po kesnong ke joki kini ki baro ki urlong namar gidon ya ki nong yalam ki badon ke jingkit kli iba prestun tensong kum u sembut bertirang ba jong kejela ke jingi idon ke jingkit kli ke bakhya na ke benta kejela baro kowe bat ke pesnau temat kelong bahaba ke reception committee nagaliang jongau Emily habangi persang bani kendu i ban kerpat ba ladon kam ban le kerki ya ke di kesurong namar kadon ru ke kam ke besak sekemat kata kalong ke jing pediang ya ke jing seng ke jubilee ke golden jubilee haus nem arga pusang ka besong kemen bat ke penlung bensim kalong barangkaliang di jong i imsyam la kentai wood klam depan slam adin belayo banya keren ila bethat ya ki officer jong ketnat na ka benta ban le kloi ban pendep ya gi jingdon kam maro ban layo menegasni ban pliyo mau nongrim bat ba ilayo banya slok bat isa bat ki officer gi jongi haga bangin pentikna ba daerah tu ukur usnem chuang lujur lah dei ban ya ke kam sat ban lat ke ding jenjar ke ne liur ban wan kata ke ding chmu kawan nagaliang jongi kum kinong yalam isa ila ai ktir ila bha yang ngaru ban penpe kalau ikat bala dia ban sedang nak ban tre ke ne kam der i ban penslam ki officer ki lai keren na ka benta ke jing mentoy jom ki pat ba kwari ban long ba ke jing seng la sedang nang nyanyak rular nang siang mau nang thangrong de ha berka kata ni ha penle lupa agapor ka biang agapor ka bede namar kata kini kesni kalau kesni ka kemen bat ka bejo kumong ipi bagade ka urlong namar kidon ki nang yalam ki badon ki jingkit lapan sengo yang jingdon kam surok ka beli la ni la umsau lungba ka umping chit chadiwan somden kadi kepetan kam hadu kata nang tala kebet chaum dokha mucha lakhar lanel dokha la penpe chapo sentumau mucha mautari ter cha sonidan yesok bakum sning jagirut bat kok ter kita gidi ki jing persang ban prat luti. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center